yoga ነው የመጣሁትና yoga practice አድርጌ ነው የመጣሁት so I've been doing yoga for few years okay so ዛሬ ላካፍላችሁ የፈለኩት ነገር ልንገራችሁ so this I was practicing hatha yoga ወይም ደግሞ የቢክራም ስታይል yoga ይባላል 26 ፖዞች አሉትና so አንዱ ፖዝ ላይ again it's not important how many pose what type of yoga but I was doing this yoga and Garudasana ibala, it's eagle pose. So usually I'm focusing on myself. My focus is like I have to gaze through the mirror and upper body ወይም ደግሞ የ12 major jointoችን ነው work የሚያደርገውና so I'm stretching that, I'm working that እና ዛሬ distracted ሆኜ ነበር እንዳጋጣሚ so I was looking around a little bit like every time my gaze shift to my neighbor ከጎኔ ያለው ሰው ወይም ያለችው ሰው ላይ shift በሚያደርግበት ጊዜ I lose control የፖዜ ከፖዜ እወጣለሁ ወይ ዋብል አደርጋለሁ ወይ ደግሞ እወጣለሁ so እና ዛኩ I was like while I'm practicing አንድ ነገር realize አደረኩኝ እና ዮጋ ላይ ብዙ ጊዜ strength build ከማድረጋችን ወይም ደግሞ flexibility build ከማድረጋችን በፊት stillness ማግኘት አለብን ወይም ደግሞ like that you know that point stillness ምንላት ማግኘት አለብን balance የሚሰጠን ማለት ነው they call it drishti which is nothing but point of focus ነውና your gaze so ያንን እንትን you know studios ቁጭ ብዬ ማሰላስለው ምንድነው it's like so ህይወት like in that drishti ነውና the moment ከቪዥናችን ወይም ደግሞ ፐርፐሳችን from our calling ፎከሳችን shift ካረገ we lose control እና ሪያላይዝ ያደረኩት ነገር ምንድነው ዮጋ ህይወት ማለት ነው ህይወት ደግሞ like አሁን ለምሳሌ በዮጋ fascia we have our body is full of fascia ያ fascia expand ያደርጋል and our fascia our muscle our joints and even our breathing okay ሁሉ ነገር respond የሚያደርገው when we are actually aligned inward ፎከሳችን ወደ ራሳችን ሲሆን ብቻ ነው not really like gazing outside of this body or this temple that we have እና moral of the story is when we stop comparing ourselves to others and focus inward that's the only way we can actually grow true growth የምናገኘው purposeችን ሊሆን ይችላል you know our calling የምንለው even our reason you know some of us maybe our reason you know ልጆቻችንን ማሳደግ ሊሆን ይችላል some of us ፋሚሊያችን there's a reason for all of us ያንን ህይወት ልናሳድግ የምንችለው okay ራሳችንን ከሌላ ሰው ጋር ኮምፔር ማድረግ ስናቆም ብቻ ነው that's true growth ወይም ነው ትክክለኛ እድገት ማግኘት የምንችለው የዛን ጊዜ ብቻ ነው so that's the one thing I realize ያደረኩት yeah just want to share that with you what do you guys think true growth እንዴት ማግኘት ይቻላል let me know